Habis? Can I also get one of those meat cylinders, please? Meat cylinders. Would you kindly jumbo-size that? Pam ddim nes ti dweud hwnna ar y dechrau, bai? Sos yn y llyged. Hello guys, what is happening? Shwt mae pethau? Croeso nôl i PopT. Guys, heddi ni am cael laff. Achos yn y fideo heddi, fyddai yn defnyddio rhein. Hwn fan hyn yw goggles virtual reality o'r enw Meta Quest 2. Ma fe'n wyllt. Chi'n popio nhw mlaen fel hyn, a chi'n gallu fynd unrhyw le. Virtual reality, boys, a dyna be ni'n neud heddi. Mae yna llwyth o gemau gallu chwarae ar rein a maen nhw'n real funny. Felly heddi fyddai'n chwarae gêm o'r enw Job Simulator. Job fi yn go iawn i fod yn sili ar teledu ac ar gamera. Felly fydde'n nais i weld beth mae job go iawn yn teimlo fel. Ond cyn ni neidiwch mewn i'r Meta Quest, cofiwch chi Tanysgrifio i PopT, roi thumbs up ar y fideo yma, a gwasgu'r glwch am y notifications a bing bong ding dong. Off a ni. Dyma fi ar y Meta Quest. Yn amlwg, dyw hyn ddim yn edrych fel ystafell fi. Fyw anhygoel yma yn Glynydd. Here we go. Whoa! Right, okay. Hello, human. Grab a cartridge from the tray. What a scary guy. Right then, let's have a little look. Let's have a little look, cheese. Let's have a little look, cheese. Office worker. Gourmet chef. Fi'n mynd I mynd am store clerk yn gynta. Mae'n dywyll. Oh, right. Hello. Mae'n jyst o'r sbwriel yr os y lle. Off a lle. Beth yw hwnde? Oh! Mae'n net! Nom, 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 nom. Nes just bwyta rhywbeth. Oh! Hello! Siwmai! Croeso... Good afternoon, human. I would like to purchase these. Bach rhy agos I fi, bet. Okay, beth ti eisiau? Rein. Triangles. Doritos. Rip-off. Scan in the bag. Beep. Mewn y bag. Abys. Could I also get one of those meat cylinders, please? Meat cylinders. Freezer, wedys di. That. No, sorry. Joke. Relax. Na, be mynd I neud nesa? Rôl nhw gwmpas y lle. Fi wedi golli dwylo fi, fi'n addo. Just roll o yn... Be eisiau? Oh no, maen nhw wedi llosgi! Fi mor sorry. I just blas fi neud yn siŵr bod I ddim yn... Yeah, no. To finalize a sale, pull the lever on the register. Lle mae'r lever? Cha-ching! Na I roi hanner off I ti, achos nes I bwyta bach, ond... Mae rhain gorffen mynd i'r bin, maen nhw wedi llosgi. Oh, shot. Right there, good sir. Hello. Nice dicky bow. I'll Hello. take one of those frozen slushy delights. O, dy llysi, lle? Slushy. Bach hwn. Would you kindly jumbo-size that? Jumbos! Pam ddim nes ti dweud hwnna ar y dechrau, bai? Fi wedi gwneud baro nawr. Oh, no! Bai ti hwn. Co. Llanast. You got that hot dog already? Fi? Yeah. Gwrando go boi? Yeah, Oh, sa'n lico'r boi ma. Oh, I hear you. Fes ti caffs neu be? Come on, eh? Yeah. Ti hot dog. Oh, I'm talking to you. Gwrando, bet. Please, byddwch yn dawel. What is this, your first job? Actually, yeah. In the bag. Right. Unrhyw beth arall? Wow. Took you long enough? Yeah. No, not you. The other... forget it. Serious. Serious nawr. Serious. Some people just don't know how to listen. Am I right? Yeah. No. Yeah. You. No, Ti! I'm Ai! talking to you, bro. Dwi'n licio fi. Oh, hello. Croeso. Put that nice, healthy banana up there for the human. Banana, eh? Now you stay here for a minute, dearie. Mommy needs to use the little bathroom. Sugar! 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 Give me sugar! Alright, whoa. Let's have a look, yeah. Crispy, sugar. Un o'r yna? Yummy! More! More. Hot dog. That is not sugar! Yeah, right, fi'n panic o nawr. Just take my money! Go! More! Ti'n talu am rein neu beth? Nothing to see, hot dogs and dim byd and Sorry stuff. to wait. Okay, here. What did you do to my darling? Come back here. Nes I ddim neud dim byd. Y sugar. Oh! Wait. Oh no. Here comes trouble. Right, sa eisiau unrhyw trwbl, mister, gyda dy banana. Safe. Oh, gosh. Please, peidiwch. Sneak attack! Hot sauce. Hot sauce yn y llyged. Yeah! Newspaper. Oh, ti eisiau prynu unplugged, new, weekly? Mae'n lyflu. No? Okay. Oh, cheese! Yeah, more of that sweet, sweet cheddar.
Mae hwn yn ffynnu. This is a joke. Yfe? Mae hwn yn joke. Be os fi'n bita nhw? Ha! Mae'n mwy yn dod. Okay, I'm gonna buy a new pair of shoes. Ta-da! Wow! A dyna ni. Ni nôl. Dydy game fel Job Simulator ddim yn swnio'n ffyn, ond gyda rein, pan ti'n actually neud e, mae fe'n hwyl ac yn troi mas mewn i rhywbeth really ffynnu. Gobeithio nathach chi joio'r fideo yma heddi. Please, gadewch i fi wybod pa gemau arall fel sydd fi chwarae ar rein. Please cofiwch chi tanysgrifio i PopT, roi thumbs up ar y fideo yma a gwasgu'r gloch am y notifications. A na i weld chi gyd yn y fideo nesaf, ond tan hynny, bye.